TV Manijak, emisija za sve uzraste. Druga sezona serije Pevačica velikim delom odvija se u 1878. godini, kada i nastaju grehovi glavnih junaka, koji će ih pratiti kroz večnost. Za neke su i sami bili krivi, a neki su posljedica grehova njihovih predaka, čiji se krst doveka nosi. U savremenom delu priče upoznajemo popularnog pevača Lokija, kog radoznalost i želja da se umeša u sudbinu vode u velike nevolje. I dok Loki plaća cenu svoje lakovernosti i svojih želja, inspektor Rade je fokusiran na prethodno ubistva na estradi, čije se istraga nažalost ne završava zbog novih žrtava. Samo jedan čovek može da mu pomogne, ali njega nema nigde. Bojan. U potrazi za odgovorima, Rade će morati da se suoči sa sopstvenim demonima. Uloge tumače: Igor Đorđević, Miodrag Dragičević, Zlatan Vidović, Nataša Ninković, Marko Janketić, Jelena Mur, Tatjana Kecman, Nikola Pejaković Kolja, Strahinja Blažić, Jovana Stipić, Bogdan Bogdanović, Izudin Bajrović, Vuk Kostić, Isidora Minić, Branka Pujić, Helena Bucalo, Vladimir Jocović, Ana Tomić, Dara Đokić, Miloš Anđelković, Filip Kuč, Dejan Dedić, Olivera Viktorović, Slaviša Čurović, Dejan Tončević, Teodor Vinčić, Radomir Nikolić, Andrej Jemcov, Dafina Dostanić, Dušan Radojičić i Ognjen Amidžić. Scenario Nataša Drakulić, premijerno od 19. decembra, radnim danima u 21 čas na Superstar televiziji.